ahitwagera kushikira ishomero rya St Charles Lwanga High School Kashekuro omuri kitagata Sheema district obwa basingire district yoona kandi akabiri ya kabiri wabotire muna municipality bwanyuma yo kwihayo omwejo koziro ubonero 20 ati akakuratirwa ubonero 19 twashanga beji abashomesa n'abazire barkweshongora ngo tuchikore nera abwimba bazaruhanga okubasa ku results kuzitunga kandi tukazitunga zinungi munonga. Omwana osingire ahireyo 20 ubona buherezeyo yakuraturwa 19 abuziriweho kamwogwe yakuraturwa 18 obaine sciences pure sciences BCM kandi twagira 17 mukaga twagira 17 mukaga mwe nabane bigezo babikoriye kimwe. Makama wishomereri Alex Mutunjo henzire record okwihisho mereri ritandika nagira ngo bakashitama n'abana buri omwe bamanye cyakwenda batyo babahabura omashomo go kutwara bakaba beje ma subjects konga twagiye kureba twareba umuhanda uguba kuzamo nigubasa obutabakora twaguma ntweto umwandijo ntubahabura tubahe cyo bakweta career guidance. Omwana wabiyane nka biology orangwaje jimire ocumuhabura ngo atware kindi namwe hari nko mwojo tukamabura ngo atwara bukacha kwiyagitwire iyamubi nyereye 20 points ebintu byanje ndukozereke kandi kugira ngo nkozerebyo nabwe memo yawe eyimbe ni ikora then ngezaho kwimuka winter temaza extension kurepu yanje nchikoze saje kare obwire bwanje ndeni kira kukoze saje 18 points kanaga gona namani bokushoma okuteka omutuma nabwo echo ninsima abantu bona banyambere administration yitu niyo nungi. Omuganda nkago ishomero rya Kitagata Secondary School erukushango muri Kitagata Town Council Sheema district naryo rubishatagwize bwanyuma yo kwihaya beje babira bihireyo ubonero 18 omashomo ga science kandi aba babanza na nokushaba okwayibemberwa Sabadikon Canon Reverend Athatwine kandi twishwe bigambo bya Dawudi byagambere atumusima mukama agokwa n'umurungi kandi mbabaze neze biro nebiro namwe nizobere twaturebe kitinisa cya mukama twatureba arahanga kandi cyari twakindi okureka abantu kwesiga mukama okukora munonga staff na master kwata nsabwa Kitagata Secondary School abingi ba BCM bine points zigayiburi 19 kandi abana abo no babashikire ubonero kubikiza kushoma ibikwatire nende byo bushaho na biological science kandi izabana bashikireje munongaha. Ishomero rya Kitagata Secondary School ahabeja bashitamire bigezo bya senior ya mukaga bona nibikirizwa kuzaha university surwe okukira munonga okugira abashomesa nanebyo kukozesa omumashomo munonga ga science abana binge bashikire n'aba science akwantu bo twine bingi tine cyurukwetengwa okushomesa science cyurukubura mu ishomereri runyankori ICT nakora points 15 ICT economics bazikora points 18 amakuru agagasha kwa Michael atwachire.